Assalamu alaikum ардактуу Зияш Official YouTube каналыбыздын жалпы катталуучулары, сиздер менен Конфунун мастери мен Зияш. Чыңызда көз бүгүн мелдешип кеттик. Аябагандай кызыктуу мелдешкен, карап көрсөк. Ошондуктан биз бул мелдешти Бишкек шаарында жашаган жаштар менен ойноону туура чечтик. 20 секунддун ичинде дос баламдын башына бир удар тийгизсең 100 сом. Я скажу вот так, я мастер спорта по боксу, да? Коюңузчу. Кыргызстан чемпиону. Нет. Надо классно. Байке катуу битайбы? Катуу дейби, кандай билбейм, ал өзүң эмегенде. I am blogger YouTube channel. Assalamu alaikum ардактуу Зияш Official YouTube каналыбыздын жалпы катталуучулары, сиздер менен Конфунун мастери мен Зияш жана боксер менин досум Чыңгыз. Чыңгызда көз бүгүн мелдешип кеттик. Аябагандай кызыктуу мелдешкен, карап көрсөк. Ошондуктан биз бул мелдешти Бишкек шаарында жашаган жаштар менен ойноону туура чечтик. Мелдеш эң жөнөкөй, кадимки эле бокс печаткиси менен, достор. Ар бир адамга 30 секунда убакыт берилет. Ошол 30 секунддун ичинде менин досумду башка бир удар толугу менен бир сокку узатып берсе, ага 100 сом берилет. Ал эми менин досум эч нерсе колдонбойт, болгону жөн гана соккулардан буйтайт. Эгер даяр болсак, анда кеттик. Кандайсыңар жигиттер, жакшысыңарбы? Атың ким? Элдияр. Элдияр, жашың канчада? 17. 17. Элдияр моундай карап тур. 20 секунддун ичинде дос баламдын башына бир удар тийгизсең 100 сом. 20 секунддун ичинде 100 сом эч ким бербейт да, туурабы? Даярсыңбы? Биринчиден мен спорт менен машыкпайм, жана боксташкан билбейм. Эгерде же бирнерсе болбой калса, видеону салынбайт. Эгерде утсам, эчтеке кереги жок. Жок, бул андай эмес, бул ушу имба ошосунун эме да. Анда макул. Чыңгызга каршы Элдияр. Элдияр азыр 20 секунддун ичинде 100 сом ала алабы, жокпу? Изине чогуу көрүңүздөр. Готовы? Ооба. Готовы? Бой! Бери. 5. 10. 15. 16. Стоп! Время. Өтө жакшы ой экен, жанагы мен сунуш берет элем. Күн сайын эртең туруп, көнүгүүлөр жазап, жана дагы Биздин каналга катталып жазылып. Подписаться кылып коюңуздар. Рахмат. I'm sorry. Excuse me. My name is Ziyash. I am blogger YouTube channel. YouTube channel. Boxing play. Playing. He. Как будет защита? Defend. He. You fight. No. Box. Okay, you. Okay. ఆడరా మీరు ఆడండి. పర్లేదు ఆడు మీరు ఆడండి. మీకు వచ్చింది నీకు ఆడా పర్లేదు. Only you. Aji. Fight. Chingiz. Fighting. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 22, 5, 22, 6, 27, 28, 29, 20. Stop! You excellent. Thank you. Okay. The play. What you are studying? Абу кай курамыш унда?
Толка баш. Толка башка бетке тийиш керек. Толка башка бетке тийиш керек. Ичке мояктарга сыйпап өтүп кеткен андай нерселер жарабайт. Надо бут түшүп калыш керек да болчу. Ооба. Мунарбек даярсыңбы? Чыңгызга каршы Мунарбек 20 секунддун ичинде 100 сом бар болобу, жок болобу? Кеттик. О. Көртастар Мунарбектин соккусу. Айбагандай гана жок. 15 секунда. 5 секунд калды. İşte. 2 sekunda. Stop. Готово? Давай. Готово? Бой! Тест секунд пошло. 15 секунд пошло. Не получится. Не. 20. Так, 10 секунд қошып береді. Айтонун бир соккусу өттү, кошумча убакыт менен өттү. Бирок ошентсе да биз Айтого 100 сом берин чечтик. Али азыр 20 секундада тийгизе албай калсам 50 сом берем деди. Браво Али, даярсыңбы? Даяр. Чика даярсыңбы? Бой! О! 10 секунд өттү. Не. Тиген жок. Азыр. Эрмек калыс болот. 10 секунд спорный момент болуп калды. 10 секунддун ичинде Чотко тийиш керек. чотко тийиш керек. Кача экен жок а беке. Просто силер югация этишиң керек. Ата артта мен силер даган жүрө бербейм. Sen şal araydı, sen şaştap kola koysan arkaya kaçamazsın. Kollasan tür öyle mordunda. Sen nereden az? Get 10 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jet ulu şak. Jet. 8. 8. Давай. 3 секунд, давай. Жеттен баштайсың. 8. 9. 10. Болбағалды. Тиген жоқ па? Тиген жоқ. Тибе қалды? Тие калды. Али. Негизи жана тиген болчу да байка өздөрү жүргөн. Егер тигиз албай калсаң, анда бизге шаурма алып беришиң керек болот да. Байка катуу быйтайбы? Катуу деп кандай билбейм, ал өзүң эмегенде. Перчатканы бергенден кийин 20 секунд. О, перчатканы. Келиңизби? О, ошондо сиз шаурма макул болдуңуз, правы? Чоңорго теңче сиз. Жок, мага эле. Утулуп калсаңыз шаурма алып бересиз.
Егер сіз тегіз алсаңыз 100 сом бересіз. Мақұл. Дәрісіз бе? Даяр. Дәрісіз бе? Даяр. Бой! Жоқ, бұл жақта қалыс болып қой. О! İyi o. 18 top iyi. Beş dakika kaldı. 5 dakika kaldı. Çıkar 5 dakika kaldı. Çıkar buradan çıkar. 5 dakika kaldı. İyi. Çok kalız kılıp. Kalız kılıp olacak. Siz tanışınızken Aytalı. Tiydi. Tiyip kaldı o. Тиді. Шыңыз тиді датпай бе? Басын әлі тибеді, екінші жолы. Так, достар, мұнда қылалы. Тисе дағы, тибесе дағы. Қыз екен. Бірақ тигенде көрінді. Біз дем камерадан повторлық көрөз. Ошондуктан біз сізді құттықтаймыз. Сізге 100 сом береді десек, негедір 50 сом шығып қалды. Алдап қойдың әрі? Жоқ, алдаған жоқпыз. Сізді біз 100 соммен құттықтаймыз. Бұл 100 сомды неге қоратасың? Шаурма. Егер ұтып алсаң 100 сомды неге қоратасың? Мороженое жейсің жол болума кетерет. Жол болума кетеді. Үйгө барып келгенге. Анда мен сен толғана даярсың ба? Даярмын. Чика даярсың ба? Даярмын. Бой! 30 секундта. Толғанай. О! Бокс. 10 секунд өтті. Жиырма секунд өтті. 10 секунд қалды. Дай. Толғанайдың негізі ойынға қатысқандығы эле өзі жол кере тұрады. Ошондуктан бүгүн биз Толгонайды куттуктайбыз достор. Толгонай. Рахмат. Негизи боксту көрөсүңбү? Кээде көрүп калам. Кайсы боксчуну тааныйсың? Таанойм деле. Бирок Көп көрөсүң. кыз ойбойм. Кээде эле көрүп калам, анан үйдөн деле байкелерим болуп, ушинтип эле ойноп калабыз да. Негизи көчөдө кыздар менен согуштуң беле? Жок, кандай боло элек. Ушундай болуш керек. Алдап атабы? Чаныртып эле да коем. Жок, болгон эмес. Все, достор, сіздер менен Толгонай болду. Биз Толгонайды куттуктайбыз. Рахмат. Саня айбагыдай канды кайнап калды. Себеп дегенде коёнду камыш өлтүрөт, ал эми Саняны атын ким? Ерлан өлтүрөт. Даярсыңбы? Саня, даярсыңбы? Готов, да? Готов. Бой! О! Нет. Надо было. Попал, что ли? Давай. Попал. О, давай, Саня, давай. Опа! Саня, давай, Саня. Сейчас он подъедет, давай. О! Саня, мы тебя поздравляем. Выиграл 100 сом. Вот. Держи. Спасибо. Как тебе наша игра? Отлично. Отличная игра. Да, все понравилось. Бить людей это прикольно. Аглая чыңызға қаршы азыр 100 сом ұта алабы, жоқ пы? Көрөсүз. Готовы? Да. Готовы? Да. Файт! Go papa. Я смотрела
было и волновалась. Мне кажется, конечно, попала. Не попала в голову. Спросим Чингиза, попала? Не-не-не, ну, Нет, я не попала, ну нормально. но мы все равно вам даем. Поздравляем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам. Было очень круто. Было весело. Да, спасибо, спасибо. Ерлан, даярсың ба? Чика, даярсың ба? 20 секунд санап тұр, И бой! Чика, не oldu? Ne oldu? Так, достар, мына негизи үйдө чыңызда көз мелдешкенде мен батлет тийгизип койгом. 5 секунд ичинде. Анан чыңыз айтты, үйдөн ичи тар болуп атат деген да. Мына азыр кенең жакка чыкса дагы баары бир тийип калды. Не ал, көрөлү, улантат, улантпай болду. Күн чоплатка дейм, а? Я скажу вот так, я мастер спорта по боксу, да? Коюңузчу. Кыргызстан чемпионумун. Так, достор, биз бүгүнкү видеобузда чындыгында аябаганда көп балдар баш тартты. Көпчүлүгү баш тартып койду. Ал эми катышкандардын бир 25-30% утуп алды. 70% булар тегенде эле жок. Ошондуктан достор, биздин каналга жазылгыла, катталгыла. Бүгүн бизге жардам берген Чыңгыз болду. Кайрадан жолукканча, ассаламу алейкум.